Kaseng Nyotap Youth Council HYC West Khasi Hills District haringkat kahima nonglang menta kasngi kilahia sya kasnang malchapara kabadan hakitan malangkona jangka West Khasi Hills District panlay ikendo eki pai pa noshong shnong hakatega tan kamtami ki apasan ngut kibala shatwet haki pudat asam hakajinga kaja kabla aja hakat sautarik menta upanai hakabaka adon ru kajing syakem arngut kibrio nagatega shnong haki pudat asam nakalian jangka Kaseng HYC haringkat kahima nonglang kila yoru ban penlong ya kajing alang hakatega shnong hakabagi pai pa noshong shnong kila pinsngo bakaladon kajing shong siir jangki noshong shnong nama bagi pulit ke asam kiwan twet man kamiet ikibrio nakatega shnong U Secretary Kahima Nonglang Ubabu Bilbor yang tam ulaya tu panakaliang jang Kahima Nonglang kalarai bandra bayalam no ikitiki apasan ngut sha office Kahima namar kila syusa syaklau namar kajing syatwet haki pulit asam kaliang jongi Kahima Nonglang hadin kajing yo jingtip na kanika sinong malchapra hakaba kiladon kajing le jubor na kaliang jongka Sarkar Assam lengbaki polis jongka Boko Police Station balawan kem jubor yaki arngut kibreu nang ta labu kertengre ki arsangut kiban kem yaki handrai kabasngo pla na kaliang jongi Kahima kalomba kajingwat jingwan ben kem yaki ki arsangut ndai person kiwan baik permit te kepenlong yaki ki arsangut ki haban sa syaklau mentalak khatlaisni te ngila ajing tip yakane syaka saudisi jongi bat ngila ajing thoro ban yo jing kren bot chief minister bot home minister handrai hadu menta kimpat le te nakaliang jongi tum Kahima ngila rai menta banamar kajing bha bat kajing yada yakini ki arsangut ngenra sya office jong Kahima halang nongdai bakin long save bakin long yada yaki bane ka ba im syaklau kum kimrat kimreng namar kidai kibreu tengis ngotho ba namar kajing kinsting kajing le sting kajing le mena jong sarkar MDA R kaba R ya kibreu kibasa hangne haka ki khan bordan nakaliang jongi iha ban sim hale jong ki ban yada yaki nang bakin light na kanu ka jing e ka banwan haka jing em jong ki hadin nang ne te yaki kam ki jam ngin sa ajing tho sa sarkar in light budin biang hadu katno kilale na banta ban yada kibreu jong ki te kata kadai ka ba ngi nakaliang jong Kahima nonglang serisep ni le nadu kani kasngi habangi yo I dale jong ki khmat ikini ngi down ka jing sonsen ai te na ga daw ngi le semi kani garai ha ka jing selok lang bat sirdar bat ki khat ni istin darbar nin ra no yaki neki apsan ngot cha headquarter jong Kahima ka bade hapo lang nongdai bakadon ka jing ya kenat ah pedang ki polok gero ki badan hang ni berkawai kalong pasusi ba hadin ke jing sya pengat no ha asam hadin ke MOU ke jong konrat sangma ke ba layalam dasarkan MDA te hadin ke ni ke MOU ke ni ke sinong malchapara ka hap no ha ka asam bat hadin ke jing hap no ha asam ngi I na ka sispa phaying tang kum ba life san ying ki mon ya kata ban le cha asam hendai new flying pat ki kwa bakin don be jam khlaya te na kaliang jungi yuan hang ni mentang UI ke jing sokya sha kebangi lap dol jogi khmat hadin kebangi lalik ya keren berdisi bat nakaliang ki bor jong ka an ki ong kampada de ka bahe rengi lau lap mentala jogi khmat ba arngut ki bru ki pelok garu ni ki lasya kem no ki don sya tulit jong asam nata kumba arsan ngut e ki udah sya tuet menta ki don khlau kumba khat lai sngi kumba lai tu dos bu berber belong sekretari jong Kahima nonglang naga yang jongi ngi keren saya kene por kene gede jing sedang ke jongi banyak ke hadin ke election ngimtip kata ke jing sak skor ni ke jing sak skor jong sarkar ke jing kwa ke jongi kum bagini perlo karo ki kwa ban one fight yang ha mekle yang ngiru ngi kersan ya kata kum bagai himaru yang kata bat la ngijop ni rem kene kele de ke senjam bagi sedang ya kata ma nam ta ke jing yele ke jongi ngi keren saya ta ke bang ngi keren saya hang ni ba ke sarkar kumbang UI ba katuk ni ki political party ki ong ba hadin ke ba lagi job bagi election kinuan ra ban review ya ka MOU tiga ni ketika lat ya pi ba pin keren ya kata ke ba pila keren for election ban ngiru in budin ya kata balada nagalian yung pi bidang sngau hi ba kata ka West Khasi Hills jongi kala du kumpa khat arli ki sinong
kepakan tup ya kasinong bahap apo jong kahima nong lang kepakan tup ya kasinong nam tarabari wagri rangsong borsum gorojan damrang barkum juru kani kasinong malang sarguri nanta kani mal syapara bat kiwe di kasinong ki bakat atli kasinong ki bahap apo jong kahima ngi kwa bakan mon pai biang kumbangi long mensua kumbangi hap bagi manong lang haduk mentangi hap kata bila dah sorkar kam sengap ingin saya perkat bagi hima ki senjam bagi dia belek harkat kini kisnong ki bela penengat asam bela sorkar ka syakskor lese kan sakut no kejing ekun rela dak sorkar kam syakskor lese kejing ek nang ni syakmat kinang raham nomor ngiu ihi kabangi saudio kabangi sosi abang ngiu i ki perlok kejongi ki bela suma area kaya west ke sil kita bela dan hang ni po jong west ke sil kita ki siap pengat jugor apo jong ka sorkar asam